Ekipe ya APR Football Club mu rwego rwo kwitegura sezo ya 2024 2025 ndetse imikino nyafrika harimo irushanwa rya CAF Champions League. Iyi ekipe ya APR Football Club izahagariramo igihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka w'imikino. Ekipe yagiye ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi, igura abanyamahanga bagera kuri 7 bihiganjemo abanyagana, abanyamari, Nigeria, ibazana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero nyuma yuko ekipe ya APR ibonye umutozo Munyaserbia Darko Novic, ntabwo yahisemo guhereza umwanya uhagije aba bakinyi bose kwari 7 kuko umukinyi wahawe umwanya ndetse uhagije ni umunyagana Seydou Daouda, defenseur ne waje guhabwa umwanya wenyine. Bikaba byarakuruye uruntu cyangwa se kutumvikana hagati kuyu mutoza ndetse n'abafana b'iyi ekipe. Ubungubu rero bikaba byavuye mu bafana, bikaba byageze mu bakinyi indani, dore ko hari bamwe mu bakinyi cyangwa se umwe mu bakinyi wamaze kwerura cyangwa se wamaze gutangaza ko ari gushaka uburyo rwose yabwira ekipe ya APR akaba yatandukana nayo akayisubiza amafaranga yamuhaye akerekeza mu yandi me ekipe ariho kugenda amwifuza. Ese ibi byaje guturuka he? Biriho birategwa n'iki? Uruntu umuriro watsa hagati y'umutoza wa ekipe ya APR Football Club Darko Novic ndetse n'abakinyi, nyuma yaho nyine n'abafana bamwe batangiye kuzana amakuru avuga ati uyu ntitumushaka, atuyu ni copy paste y'umutoza Thierry Forge Christian, rwose ati n'uyu nawe ni umufunga mutwe. Tubazaniye operation iremereye cyane, nitumara kuva kuri uyu mukino tumaze kubabwira ibye neza cyane, cyangwa se abari naho tunahera ingingo igendanye nuko uyu mutoza ubundi yaje muri APR. Twakoze ubwino bukomeye cyane hano kuri KG Pro TV. Darko Novic uyu Munyaserbia kugira ngo aze muri APR byagenze bite kugira ngo tuze kuba tukuvira imuzi n'imuzingo. We are here for kugira ngo tubatangaze byinshi bigiye bitandukanye. Stay on, komeza ubane natwe tuze kuba tukuvira imuzi n'imuzingo. Ni ingingo zigera kuri 2 zonyine tugiye kurebera hamwe. Umukinyi wamaze kuvuga ko rwose nibiba ngombwa ataraza gukomezanya na ekipe ya APR, ndetse n'uburyo umutoza wa APR yaje muri APR Football Club. Amakuru naje kumenya rwose, burya ntabwo uyu mutoza yigeze ajya gushakwa n'ubuyobozi bwa APR. So ni ingingo iremereye cyane tujye kuganiraho, nyemera dufata iminota mikeya cyane. Reka inkuru yacu nyitangirire ahangaha, ntabwo dutinda. Ekipe ya APR yaguze abakinyi 7 b'abanyamahanga, yaguze myugariro w'umunya Senegal Aliou Souane, igura abanyagana bagera kuri 2 Seydou Daouda ndetse na Richmond Lamptey, igura umunyamari Mamadou Lamine Ba, igura umunyamauritania Mamadou Sy, ndetse n'abanya-Nigeria bagira kuri 2 witwa Chidiebere Nwobodo Johnson ndetse na Godwin Odibo. Muri abanyamahanga uko ari 7, ndakubwiza ukuri ko ubu ngubu hari umufana wa APR watangiye kwibagirwa ko uwitwa Godwin Odibo yaguzwe. Hari abafana batangiye kwibagirwa ko uwitwa Nwobodo Johnson Chidiebere yaguzwe. Byibuze mu matwi y'abakunzi ba APR umukinyi ubu ngubu uri nko mu matwi yabo ni nka Aliou Souane kubera ko ari mu baje mbere, ndetse n'uyu Seydou Daouda ubona umwanya nawe utahagije wo gukina. Ni mu rwego rero umukinyi w'iyi ekipe w'umunyamari ukomeye cyane, mbere yuko aza muri ekipe ya APR yari yahamagaye muri preselection ya ekipe y'igihugu ya Mali. Yagombaga kujya mu mikino Olympique yabereye hara mu Bufaransa, ngira ngo I think ni umukinyi ku myaka ye 22 y'amavuko, amaze kubikaho ibikombe bigera kuri 2. Uyu mukinyi nkimuvuga mwamaze kumumenya, bamwita Mamadou Lamine Ba. Amakuru agera kuri KG Pro TV yizewe, uyu musore uvuka ku itariki wavuze ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 2021 akaba ari hafi kuza imyaka 23,
uyu mukinyi amakuru ava indani kuri sose zacu zizewe araduhamiriza ko nta gihindutse mu gihe umutoza yakomeza gufunga umutwe bene aka kageni, ntahereze abakinyi bamwe na bamwe umwanya wo gukina, by'umwihariko aba bakinyi b'abanyamahanga. Wenda mbere uko ndamburiye ingingo reka nkubwire ko abakinyi b'abanyamahanga igice kinini cyamaze kwishyiramo umutoza Darko Novic ko atabashaka, ndetse bamwe bakaba baramaze kwiyakira ko bazamara umwaka wose bicaye ku gatebe k'abasimbura. Rero uyu Mahamadou Lamine Ba nk'umukinnyi ukiri muto kandi ufite kubungabunga kariyeri ye, ugifite kuyirinda, amakuru ahari aravuga ko uyu mukinnyi rwose we n'umunyamategeko we, mu gihe ibintu byakomeza gutya nyuma y'umukino wazamu, ngo bagiye kurebera hamwe uburyo bagomba guhereza ekipe ya APR amafaranga bamuguze, bakamurekuza akajya hazakina. Tugiye gutandukanya ibintu bibiri. Umukinnyi w'umunyarwanda wese akina ashaka kujya mu ma ekipe atatu, abiri byibuze, reka tuvuga ama ekipe abiri, atatu, twavuga atatu, ni Rayon Sport, ni APR, ni Police. Ariko abenshi bakishimira kujya muri APR ndetse na Police, Rayon Sport ikaza ari show ya gatatu. Nabo bakinyi bifuza kujya muri aya makipe bari mu byiciro bibiri. Hari uwifuza kujya muri aya makipe agambiriye kujya hari amafaranga meza, hari ugambira kujya muri aya makipe agambiriye ahazamufasha kuzamura kariyeri ye. Uje atareba ku mafaranga agambiriye ahazamufasha kuzamura muri kariyeri ye ajya muri Rayon Sport. Uje ugambiriye amafaranga cyane ajya muri APR cyangwa se muri Police Football Club. APR idindiza bamwe mu bakinyi b'abanyarwanda, abandi kabazamura, ariko kwisokamo bikaba ikibazo. Rero abo bakinyi b'abanyamahanga baba baraje nk'abahashi, by'umwihariko abana bakiri bato, baba baraje bazi ko baje gukina, baje kuba inyenyeri kugira ngo urwego rwabo rukomeze ruzamuke. Ntabwo uzaza umubwire ngo uricara kandi muri ekipa turutsemo yaje ari umukinyi ukina. Uyu mukinyi akina nk'umuwinga w'uburyo akinisha ikirenge cy'indyo. Ekipe APR ijya kumugura yari mukuye muri ekipe yitwa Olympique Benja, niyo ekipe ya APR yamuguze rwose aturutsemo. Ku myaka ye 22 y'amavuko amaze gukina imikino ya CAF Confederation Cup igera kuri 2. Ku myaka 22 y'amavuko uyu mukinyi rero we yamaze gufata umwanzuro aravuga ati ngewe Mahamadou Lamine Ba APR nayihaye imikino itarenze 2, by'umwihariko nibinyugwamo umukino umwe, twebwe n'umunyamategeko wanjye na manager wanjye, kuko uyu umukinyi uhenze kandi ufite profile iremereye cyane. Turaza kwandikira ekipe APR dusesa amasezerano, ndetse nabonye ari n'itangazamakuru bimwe byagiye byandika ati yamaze gusesa amasezerano. Gusa twe kuri KG Pro TV kuri sose zacu zizewe ziraduhamiriza ko uyu mukinyi ntabwo arabifataho umwanzuro wimbitse, ariko nyuma y'umukino wazamu bafitanye ku munsi wo ku cyumweru, uyu mukinyi nta gihindutse. Araza kwandikira ekipe APR ayisaba, cyangwa se araza kuyegera ayisaba ko basesa amasezerano rwose, ariko hari ya Kimihurura babwira ati ngenda ndashaka ko dusesa amasezerano mbasubize icyo ari cyo cyose mwampaye kugira nze muri ekipe, ubundi nkomereze kariyeri yanjye aho nzabona umwanya uhagije wo gukina, aho nzabona umwanya uhagije wo kwimurika. So ni gutyo bimeze kuri Mahamadou Lamine Ba, ndetse ngo no mu bandi bakinyi hatangiye kuzamo umwuka mubi. By the way, aya ni amakuru mpagazeho neza cyane nkuri Shyorongi. Hatangiye kuzamo ikintu cy'umwuka mubi. Bakinyi bamwe baravuga bati ni gute tumaze gukina imikino iri 7, mu mikino 7 tukaba tubona ari ekipe imwe ikina, mu gihe bamwe bahabwa umwanya abandi ntibahabwe umwanya. Ndagira ngo tubijyanemo neza. Mu banyamahanga 7 iyi ekipe yaguze, umukinyi ubona umwanya n'umwe Dauda, abandi 6 ntawe turabona muri first starting, ntabwo turababona kabisa.
So reka iyi ngingo tuyisoreze ahangaha, wenda turaza kugenda tuyitsaho mu bindi biganiro byacu biruze kugenda biza imbere, ndetse nze kubahereza n'ubwino bw'uburyo APR yagombaga guhaguruka kuri uyu wa gatatu yamaze guhindura umunsi wo guhagurukira, nkubwire niba byihishe inyuma. Twaje tuje ekipe tugomba gutunga mitoroshi tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite. Hari abanyamakuru bamwe babaye inkoma amashyi za ekipe ya APR hano kuri KG Pro TV. Ntabwo turi inkoma amashyi za ekipe ya APR, ntabwo turi gitangazamakuru cya APR. Tugomba kuza tukaba updating, tukababwira reality y'ibihari, ukuri kw'ibihari, all truth saying in APR. Ukuri kw'ibihari kuriho kuravugwa muri ekipe ya APR Football Club. So reka tujye ku ngingo y'uyu munyaserbia. Ibya Swadi ye yaje mwungije byo ndi kubikorera operation iremereye cyane, itindi tebuka izabageraho nitubona ari ngombwa tumaze kuyicarira neza cyane. Burya ngo umutoza Darko Novic, bya bindi mwamenyere ngo ekipe ya APR ngifite abantu bayifasha kugura abakinnyi, yego nibyo barahari, ariko ku mutoza siko byagenze. Ekipe ya APR ni ekipe yarangiye umutoza Darko Novic n'umuntu witwa Constante. Uyu nguyu abanyarwanda benshi ntabwo bamuza, abatari abanyamupira, ndetse ari n'abanyamupira batazi uyu muntu. Reka muvuga amazina ye yose, bamwita Mitima Constante. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo ntabwo ari umunyarwanda, ni umurundi. Uyu ni team manager wa ekipe y'igihugu y'u Burundi, niwe warangiye umutoza ekipe ya APR. Ngayo nguko ku umutoza wa APR Darko Novic yaje muri APR, ntabwo yigeze arangirwa na APR n'umu scouting cyangwa se ushinzwe kugura abakinnyi w'umunyarwanda reka cyangwa se umushinzwe gushaka abatoza w'umunyarwanda. Yaje kumurangirwa na team manager wa ekipe y'igihugu y'u Burundi. Ariho mpera nkavuga ntese yaba yarananiwe gushakira ekipe y'igihugu y'u Burundi umutoza mwiza ubafasha gukaragira mu gikombe cya Afrika, akaza gushakira ekipe APR umutoza wabafasha kugera kure mu mikino ya CAF Champions League? No, negative, ntibishoboka, c'est pas possible. Ariho nicaye ngatekereza, ngafata isaha imwe yo gutekereza kuri umutoza Darko Novic no kumwigaho, ndongera nsubira muri highlight z'uyu mutoza. Ndavuga ati se niki uyu mutoza cya innovation yazanye muri ekipe ya APR? Nahoze mpinga cyane abantu bavuga ngo uyu mutoza ni copy paste ya Thierry Froger Christian. Nanjye naje kwibona noneho nanjye mbishiraho akadomo. KG Pro TV turavuga ngo turasinye uyu mutoza rwose uri muri ekipe ya APR. Sinzi ibintu ari harakora, abafana batangiye kumutera amabuye. Unimvuga kumutera amabuye utagira ngo bafasha amabuye barayamutera, batangiye kure kuri miriro bavuga bati umutoza rwose bite. Nabonye hari n'abafana batangiye kuvuga ati we are ready to do whatever to chase this coach in APR. Ati twe turiteguye gukora icyari cyo cyose, turiteguye gukora whatever icyari cyo cyose gishobora gutuma uyu mutoza yirukanwa muri APR. Ati kuko twe ngo twamaze kumubona ko atari umutoza uri ku rwego rwa ekipe ya APR, ni copy paste ya Thierry Froger Christian. Ariko twe nka KG Pro TV ibi no navuga ibimaze kuvuga ni ibiro biratangazwa n'abafana. Ibi ngibi byo kuvuga ngo barakora igishoboka cyose uyu mutoza ave muri ekipe ya APR. Ariko mbibutse ko yasinya amasezerano y'imyaka 3. Ubundi ninde washutse APR ngo sinyisha umutozo w'umunyaserbia imyaka 3? Kireka nimba hari izindi options ziri mu masezerano uyu mutoza yagiranye na ekipe ya APR bigenanye n'umusaruro azatanga. APR ifite ikintu cyo kwihagararaho ko twabonaga afande Lieutenant Colonel Charles Karasira muri Marine. Hari umuntu
ufata imyanzuro ikomeye cyane, ari umuntu ukangitse cyane. Ese kuki yageze muri APR agapunguza? Munyihanganire, ntabwo ari ukumwubakwa cyangwa se gusa n'umuvuga mu yindi shusho itariyo, ahubwo ndimo ndavuga realite y'ibihari. Muri equipe APR yazanyemo ikintu cyo kuba sociable cyane, ndetse mwabonye ko n'itangazamakuru kubona amakuru yo muri equipe APR bisa n'ibyoroshye. Wenda icyo turagishima, icyo cyo yaracyoroheje, ariko ndanenga ikintu cyo gufata ibitangazamakuru bimwe na bimwe, iyi equipe APR igafatamo abanyamakuru ikabishyura, ikabagira inkoma amashyi, nyine bagakora, nyemera nkoresheje ijambo, bagakora uburetwa bwo kuvugira equipe APR, bakaza bagasigiriza bakavuga ngo irakomeye kandi idakomeye. Ni gute wambwira ngo wazanye umutoza? Equipe APR yarigoye igura abakinnyi bafite amazina meza, ariko umutoza ntabwo ashaka kubakinisha. Umutoza w'umunyabwo, umutoza utinya, bakicara kuri mikoro bagasigiriza. What going on? Ni kijya mbere. Iyi ekipe banyarwanda bakunzi ba APR, ibi ndabivuga nka mutangazaji cyangwa se nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu ukurikirana iby'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, mbivuga ntari umufana, mbivuga niyambuye umwambaro w'ubufana. Iyi ekipe ikeneye change, ikeneye impinduka, ikeneye impinduka haba mu buyobozi, kuko umutoza we aravuga ati n'abakinnyi baguzwe ntabigizemo uruhare, rero nzakinisha abo nshaka. Nasanze ekipe ihari itsinda, nta mpamvu yo kuyihindura. Kandi koko wamwumva, ariko abenshi baramutunga agatoki ati wowe uri umunyabwoba. Ni gute wabonye imikino zigera kuri 7 zo gusuzuma abakinnyi bawe ntubakinishe? What's going on? Ni iki kijya mbere? So ni byinshi byo kwibazwaho cyane muri ekipe APR, kuko iribwa cyane. Harimo ikintu cy'injyawuro hano kuri KG Pro TV, nze mbahereze realite y'igihari. Ikintu cy'injyawuro muri APR kirimo ni cyinshi, navuga ngo giteye n'agahinda. So mwicara umubyumva mu bitangazamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Reka nshimire ikiganiro, ariko ntabwo ari ngombwa. Reka nshimire abanyamakuru bamwe b'abasiniya banze kuba inkoma amashyi z'iyi ekipe APR, ndetse ndakubwiza ukuri ko no muri radio y'igihugu izo nkoma amashyi zirimo. Reka nkoreshe amagambo akomeye, muri radio y'igihugu izo nkoma amashyi zirimo. Reka nkoreshe iryo jambo, bakomera amashyi ekipe APR, ndetse no mu yandi maradiyo. None se ni gute wambwira ngo umunyamakuru wigeze gusoma inkweto ya Rwatubyaye, I think ni gute wambwira ngo ubu ngubu basigaye agera kuri APR agasigiriza? Kandi ari we mu minsi isize wavugaga ibitagenda muri ekipe APR, kandi ubona ko abivuga afite realite. So KG Pro TV tuzaza hano tubatangize realite y'igihari. Wowe nimba uri umukunzi wa APR cyangwa se umukunzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda, ushaka kumenya byinshi byihishe muri iyi ekipe cyangwa se no mu yandi ekipe agiye atandukanye, kanda subscribe ubundi dukomeze tubane neza cyane. Ndabashimiye mwese, twabanye kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Astra Vista.